Ifi yakagombye kuba mu mafunguro y'ibanze abantu bafata kubera intungamubiri yifitemo nk'uko bisobanurwa n'abahanga mu by'imirire mu nkuru dukesha urubuga healthline.com. Muhawe ikaze kuri Kiberinka TV nk'uko bisanzwe muri kumwe nanjye Diane. Nashinze Kiberinka TV kugira ngo umunyarwandakazi aho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, ubukungu ndetse no kwiyitaho ku buryo buhoraho. Bashyikiriza ibiganiro ndetse n'amakuru ku ngingo nababwiye haruguru. Nyuma y'akananga gatoya turagaruka twinjira byimbitse mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Ntimucikwe. Ifi ni isoko itangaje ya zimwe mu ntungamubiri zikenerwa mu gutuma umubiri ubona indyo iboneye. Dore igituma ari byiza kurya ifi. Ifi ikungahaye cyane kuri za poroteyine. Ifi ni isoko ntagereranywa ya za poroteyine. Ingano ya poroteyine ziboneka mu ifi ihinduka bijyanye n'ubwoko bwayo, ariko ugereranyije muri garama 100 z'ifi haba harimo garama 19.5 za poroteyine. Urugero rwa poroteyine abantu bakenera ruba rutandukanye bijyanye n'ibiro bafite n'ibindi, ariko poroteyine igira uruhare rukomeye mu mikurire myiza y'umubiri w'umuntu, mu kubungabunga no gutuma umererwa neza. Poroteyine zigira uruhare mu gukomeza imikaya ariyo muscles no kuyibungabunga ndetse no gutuma amagufa agira ubuzima bwiza. Iyo akaba ariyo mpamvu abana bagomba guhabwa poroteyine zihagije kugira ngo amagufa yabo akore neza kandi mu buryo bukwiye. Kurya ifi bifasha umuntu kubona omega 3 akeneye. Abana ndetse n'abantu bakuru bakenera kubona omega 3 mu byo barya. Kurya ifi bikaba byafasha mu kubona urugero rwiza rwa omega 3 ikenewe. Omega 3 ifasha mu gutuma umutima ugira ubuzima bwiza, ikarinda ububyimbe, inflammation n'ibindi. Mu bindi byiza byo kurya ifi harimo kubona za vitamine n'ubutare butandukanye. Muri ubwo butare harimo selenium igira uruhare mu gutuma ubudahangarwa bw'umubiri bukora neza no gutuma umusatsi n'inzara bimera neza. Ifi kandi ibonekamo vitamine D, ubundi bizwi ko iboneka mu izuba rya mu gitondo. Vitamine D nayo igira uruhare mu gukomeza imikaya n'amagufa n'amenyo ndetse no mu mikorere myiza y'ubudahangarwa bw'umubiri. Reka dukomereze inkuru yacu ku kamaro ko kurya amagi. Amagi ari mu byo turya bitugezaho intungamubiri zinyuranye kandi nyinshi, gusa navugaho byinshi binyuranye nk'umubare utagomba kurenza mu cyumweru n'ibindi byinshi tugiye kureba. Amagi afite vitamine nyinshi n'imyunyungugu inyuranye bikaba bikenerwa kugira ngo tugire indyo yuzuye. Nko ku muntu ufite ubushobozi budahagije kandi yifuza kubona intungamubiri icyarimwe, amagi akwiye kuba mu mahitamo yagira, cyane cyane nko ku bana akamenya ko yabonye byibuze igi rimwe ku munsi. Tugiye kurebera hamwe intungamubiri dusanga mu igi n'akamaro ka buri imwe mu mubiri wacu nk'uko bisobanurwa n'umuhanga mu mirire Susan Campbell mu nkuru dukesha urubuga Cleveland Clinic. Ubwo yaganiraga n'iki kinyamakuru yagize ati, amagi akungahaye ku ntungamubiri zitandukanye harimo ubwoko 10 bwa vitamine arizo vitamine A. Yizwiho kurinda uruhu, ubudahangarwa bw'umubiri, ikanafasha amaso kureba neza. Ubu abana bayihabwa nk'igitonyanga mu kubarinda ubuhumyi mu hazaza. Iyindi ni vitamine B2 ifasha mu ikorwa ry'ingufu umubiri ukoresha, mu ikorwa ry'insoro zitukura, ubuzima bw'amaso n'imikorere y'urwungano rw'imyakura. Iyindi ni vitamine B12 nayo ifasha mu ikorwa ry'ingufu, ubudahangarwa bw'umubiri, insoro zitukura n'imikorere y'ubwonko. Iyindi ni vitamine B5 ifasha mu ikorwa ry'ingufu n'imikorere myiza y'ubwonko. Iyindi ni vitamine D izwiho gufasha mu gukomera kw'amagufa n'amenyo, ikanafasha umubiri kwinjiza calcium ukeneye. Iyindi ni vitamine E ifasha mu myororokere, ubuzima bw'imikaya muscles n'urwungano rw'imyakura ndetse no gutuma uturemangingo tw'uruhu dukora neza. Iyindi ni vitamine F ifasha mu mikorere myiza y'ubwonko no gufasha mu kureba neza. Iyindi ni vitamine B7 ifasha uruhu, umusatsi, ubudahangarwa bw'umubiri no gutunganya ingufu z'umubiri. Iyindi ni vitamine B4 ifasha mu gutunganya ibinure hakurwamo ibikenerwa n'imikorere myiza y'umwijima. Iyindi ni vitamine B9 ifasha mu ikorwa ry'amaraso n'imikurire myiza y'umwana uri mu nda.
Hejuru y'izi vitamine mu igi dusangamo n'imyunyungugu nka iyode, iyifasha imvubura ya tiroyide gukora neza, ikanafasha mu mikorere y'ubwonko n'ubuzima bw'uruhu. Ikindi ni ubutare bwunganira umubiri mu ikorwa ry'insoro zitukura, ikanafasha mu ijyanwa ry'umwuka wa ogisijene mu mubiri wose. Iyindi ni luteyine na zeaxanthin bizwiho gufasha mu kureba neza no kurinda indwara z'amaso ziterwa n'ubusaza. Iyindi ni fosifore irinda amenyo n'amagufa kwangirika, ikanafasha mu ikorwa ry'ingufu. Izindi ntungamubiri ni proteyine, ni ingenzi mu kubaka umubiri no kugira imikaya ikomeye, uruhu rwiza n'ibindi bice by'umubiri bikiyubaka, ifasha mu ikorwa ry'abasirikare b'umubiri n'imisemburo. Iyindi ni selenium, irinda uturemangingo fatizo kwangirika, ikagira uruhare mu bwirinzi bw'umubiri, ikanafasha imvubura ya tiroyide gukora neza. Hari ibyo kuzirikana: intungamubiri nyinshi 60% tuzisanga mu mweru waryo, naho 40% nibyo dusanga mu muhondo w'igi. Hafi ya 13% y'ibigize igi ni proteyine, naho 9% bikaba ibinure dusanga cyane mu muhondo w'igi. Byaba ari byiza se kurya amagi buri munsi? Amakuru dukesha urubuga clevelandclinic.org avuga ko uburyo bwiza bwo kungukira mu ntungamubiri za mu magi ari ukurya igi rimwe ku munsi. Igihe udafite zimwe mu ndwara z'umutima kandi ufite cholesterol, ibinure byo mu maraso biri ku kigero gikwiriye. Igihe ufite izi ndwara z'umutima ni ngombwa kutarenza amagi 3 mu cyumweru. Aya mabwiriza akaba nanone areba abantu baba bifuza kurya amagi arenze rimwe icyarimwe. Abahanga mu by'imirire bakomeza bavuga ko impamvu ukwiye kwirinda kurenza igi rimwe ku munsi ari uko umuhondo w'igi wifitemo ibinure bifashe ari byo saturated fats byazamura ingano ya cholesterol mu maraso. Iyi ikaba ari ubwoko bubi bwa cholesterol ishobora kukongerera ibyago byo kurwara indwara z'umutima. Gusa ntabwo ariyo yonyine ishobora kongera ibyo binure bibi mu maraso, hari n'ibindi. Ikindi ugomba kuzirikana nuko mu kuyarya ari byiza kuyatogosa agashya cyane. Ikindi kuyarya ari mabisi bishobora kukuzanira bagiteri nka salmonella, kuko hari igihe inkoko yayateye yaba yari yirwaye. Kuyarya umureti nabyo biba byangije intungamubiri nyinshi. Reka mbashimire, tugeze ku musozo w'inkuru twabateguriye uyu munsi. Nyaboneka niba hari igitekerezo ufite ku ngingo twaganiriyeho, watwandikira hano hasi hagenewe ubutumwa bugufi. Ikindi nuko wakanda kuri like ndetse na subscribe niba wakunze ibyo twakuganirije, ukaba wasangiza n'inshuti n'abavandimwe bagukurikira ku mbuga zitandukanye ubutumwa twaguhaye. Ubutaha tuzabagezaho intungamubiri ushobora gusanga mu nyama y'inkoko. Tugeze ku musozo, naho ubutaha mukomeze kugira amahoro y'Imana ndetse n'imigisha yayo. Bye.